asemo de dika nti dabe pa na kotoko besa di Champions League bio edika pa kotoko agi league Champions Africa che since 1971 1983 pato hwe dwuma betumi afolo betumi so like wo comment fabra betumi so ahye de amai menso so e wo hono na wabo ne yatimi agro this channel together ever since ya kotoko agi 1971 kotoko ene 83 kotoko agi let me say Champions League no kotoko entimi ni Africa bio kotoko ni Africa bio edi daben imi bi so daben kotoko besa akoje Africa bio e dabre kotoko supporters edi Africa kumache me sa tamu na kotoko jika no sa Africa ne yanwumi o ne yanwumi 83 ne yanwumi omoji 4 years time kan sana ye baba wo me enti enye neba ache enti ye ni current generation no yesi be si hu se kotoko adi Africa league ni ehu able FA Cup ni ehu able gaka top ni ehu able hwan cup ni ehu able in Africa utufu kan chasa bibu several times enso yakobia na apaska what is a dear pana AC in Kotoko for so many years kotoko intimini Africa bio since 1983 jakere more than 40 years kotoko intimini Africa more than 40 years you intimini Africa enti ede na yeye every year bia no kotoko be ko Africa kotoko ba kwaje yebe ko na akobu akam yebe yesi yebe kuma de wo se yeye biara yebe ko bia na ajiegu ade yabu yedua na I'm asking you anako anobi ye kotoko bi na ye ya na eya this ya club yet match ya toto be de o club amone kotoko esi so Zamalek alalimo ohu na timi agi cup atoto several times but kotoko nko de omuji 83 de no eno an kotoko entimi nko ba bia bio kotoko kran entimi even though omako finals na that but omundimi nje e duabo ana de pa da no me be na da no ma amakotoko all the kotoko e face this eya ni supporters any club owner e suse obetumi enya Africa Champions League no agi but I din amakotoko so kotoko betumi agi Champions League what is really happening to Asante Kotoko concerning Africa? They also Kotoko agi biara Kotoko agi even though Africa agi be paying but yepe the main edition and the tete die yepe nansi die bi yepe na agi ne tete die no adan yokobia enye yokobia na akokam isi enye den ibi bia ebe ko se oh you kona akofinish ebe kona akofinish bo se team kitikiti bi fi baby mo be Kotoko afri mu se kra apaska kra amonye bi fa wati na Kotoko Africa kuma de yache na nka se ne yanwo me ne ji Africa yesu ye hia ye de ati agona help out Kotoko okay bye bye.